Voin hi October ni som pathum sang ni som ni pakhat ni lai ni ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanom puang le don ani TNLA sipain an obe ram le kho chunga sipai council siam bungrua zor le laglu khaptlat ani taong National Liberation Army TNLA sipain an obe ram le kho chunga sipai council thil siam reng reng zor le laglu khaptlat ani thuan soya hetia thu chuan siam nu hian dora sipai council thil siam zuaran hmu piang ta chu anti sia sakzela sumdong mi le dor nei ho hne na hian sipai council thil siam reng reng laglu le zor khaptlat ani thur thur hrilin zor do lo turin an tiam tira chu min huwa an hming li san lak sak le vek nin an soi sipai council in sarkar na an la ka tangarei lova TNLA sipai na no beram chunga sipai council thil siam reng reng zor le laglu an khaptlat thu hi thu chu amangin an lo siam to a ma se an thu soyan zom that du lo wangin thu chu hi an siam non le ta ani tuna chuan sumdong le dor nei tu tan he na warning an petowa he an thu chu hi an zom lo ani chuan na takin hremna an mu tur thu TNLA in an ta lang tel bok ani Burma sipai pani man ani October ni som pakhat khan Karen National Freedom Army KNLA 10 Chaitho Township Moon State ta Burma sipai pani an mana heng sipai ta hi an rank an ming le khoi hmuna nge ti hi CDM lam hian an la puang zar lo ani no pangkum som pakhat mi Burma sipai ten an ka phlum October ni som pani khan rubber workshop Lon Pho village Khwathong Township a cheng kum som pakhat mi muang ong chuan apa apui mol mol lain Burma sipai ten achan le wangpo soi set set lovin an ka phlum ringot nin an soya Yangon modern media report danin Burma sipai te hian an khomi somni zetan man boka no pangpa po hi an man zinga tel nge nge nin an soi Burma sipai te en khuan lu chu chiama in te an rok saka hemi wangyen kho chunga tu ma anom ngam lova an tlan chena sa hle nin an soi tu na hian tar le dam lo chak lo mani en sa seng theilo te chau khuwa hian om bok nin an soi ani mi pui sipai nu pui in sui khom pol chuan CDM lut officer te mi pui sipai nu pui fanau mun himlama thleng to te an thrisel na tur ngai to in online clinic telegram channel chu an honga October ni som pakhata tang khan CDM le mi pui sipai te tan an hon tran thu hriat ani mi pui sipai nu pui te zinga mai che pakhat ma shu thit chuan ataka tho tak tak tran ni chu October ni som pakhat hi nia online atanga engkim lo chang turpo CDM lut sipai doctor captain te an nia engnat na po aron thei vekani online clinic ani angin online atanga le khathon turania entir nan pumna le lu heyang chi te an ni chuan an mani hian chu tiangang dam doi chu lo ero ti nanon chaw mai don ani chumi pialama anom zel dan turte eile in dan turte thlengin anong ko buanga chu tiangang zong chuan kan en kol don ani ti in Mijima media a hril ani mi pui sipai nu pui te team le mi pui sipai people soldier pol chuan mi pui lama tang sipai chung te an punzel theinan heng thil te ti an nia chu ti rualin sipai chung te le mi pui te in suizom na thil poimo tak an ngai tu thiam theina tu le manin tunnun theina tur zirna le thiam na nei turin training te po an bua sai reng bok nin an soi online clinica nana chungchang emo thil dang zo tur nei chuan telegram lama bepopin inen kol na andong thei don ani he mei che team hian CDM lut sipai chung te tan Korea Japan le English strong zirna te po an bua sai mek ti hriat ani bok pisu chi dil na ko tin hnolin ako ni zong zonga inlan zela ngai don state councillor on San Suu Kyi le president U Win Min te khe zinga natural disaster management law section 25 manga thu boy siam sakchu ko tin October ni som pakhat khana ngai tua anni pani chuan an thiam thu soi chuan hun an nei nin anukil ten an soi pisu chi in chulkar masalam khan a hrisel na chuan lamin ko thun tura jinglu tuk chu siam rem sak turin dil na thlena he an dil na hi ko chuan a pom lo ti hriat ani an case ngai tu ber chu kum sang ni som ni in thlan ma bo ruaka NLD Polin vote zonga campaign na nei laya pi on San Suu Kyi le
President U In Min ten anin kota chuaka an ban an lo phar chu covid dan bo chiat na ni tin an puwa hei hi ngai tu zui nga la ni ta ani chung thu boi hriat pui tu ta na ko te chu police officer Min Nang le deputy officer Lai Win te ania anni chu ko thu na her chu huna ko le thu zo fian ni tu thu hriat ani chu ti rualin kumsum sari paruk mi pisu chi chu athil lak lu le thon chu dan chu section 8 manga thu boi siam sakin thu hretu an man chu October ni som pakhat khan thu zo fiani boka communication law section 67 chungchanga athu boya thutlu na siam tu ni ma se import le export lam khes ne na in kai hnoina awma wangin chu thu boi chu pending ri ania aruala ko ta thutlu na siam ani tur thuan soita ani on san su chi hi sipain thu neina an lak nu akum tam tak tan theina thu boi Official Secret Act Section 3 1 C Anti-Corruption Law Section 55 te bo chia punin thu boi som pakhat lai aur mekani kalimiawa sipai chung ko la chu Burma Sipai Council in Y8 flight in an hruai chuak Sigang region kalimiawa sipai chung ko la chu Burma Sipai Council thona Sanji Y8 flight te chi mangin October ni som pakhat chomadam dar som pakhat vel khan Kali airport ranga hruai chu de uvek an ni thu hriatani Kali tual chung mi pakhat chuan thlona thlo chu hun chi chu ka hrelawa dar som pakhat vel ani ka ring thlona chu aron tuma achuang turte an lon ngala dar ka chan vel chi aniang athlok chu le ngala ni tin khit hit media a hrilani October ni som tlai lamda ruk le achan ve a po khan Kali airport a thlona pakhat atuma dar ka chan vel nuwa athlo chu le thu hriatani chu tual chung mi pakhat tho chuan nimin tlai lamda ruk le mini somni pali ve po khan Kali airport a thlona pakhat aron tum le a hetiang huna hian thlona ron tum ngai lawa amak khop mai chumi rualin motor somni vel chu airport chung an lu chuak reng boka tlai lamda ruk le mini somnga pariat vel a thlok chuak le a khuwa thim towa ayeng chi a hmu thei nia eng thlona chi nge ti hriat thei ni lo tin a soi bok ani soile pon to thinang khan October ni ret khan Gango township lamatangin sipai tang pahni le motor somni chuang chu Kalimiao khochunga anon luta tang pahni le sipai motor som panga chuang chu tidim lama October ni ko khan an chhoti an soi to ani October ni som tlai lam khan tidim matangin falam lama let lein October ni som pakha jing lama po sipai motor somni chuang chu Kalimiao atanga Chin state lama anin zui chho thu hriat ani bok Kalimiao tual sungmi pakhat chuan Kalimiao thanglam mel kuwa Burma sipai te chu anin kula ral thuam lian tak tak te po anin bun vek towa then khat chuan mar thanglam tin zonin anda thu an soi ni tin khit hit media hril tun din huna chuan Burma Sipai Council sipai te le CDF CN tangrual sipai te inkara Chin state mun sang sanga inkana chuak thina chuti lain Burma Sipai lamin khopui lama le inkulin khopui pon lama makui ainu lungle le wan tu khuwa sipai kem te ro chu an chan vek to thungani Rohingya ral tlante son turin UN le Bangladesh in inremna anjiak United Nations UN le Bangladesh sarkar chuan Myanmar matanga Rohingya ral tlan Cox's Bazar district a refugee camp chep taka ommek te chu Basanchar Island a son chuan ina turkonga thodun na turin inremna anjiaka Bangladesh a hian Rohingya ral tlan hi nuai sari chuanga nommeka anjing atamjok chu Cox's Bazar district a refugee camp anom hlomani Bangladesh sarkar chun heng kema omte hi ancheba wangin anjing nuai khatvel chu Basanchar Island a son antuma mi sing khat sang kwa chu an son chuak to ni nan soi ral tlante son chu tumna hi UN le humanitarian group rang te chuan an soi sela son chu an tumna Basanchar Island chu fulaya tuichim rengani wangin chena tana lak no ni nen soi mase Prime Minister Sheikh Hasina kai hroi sarkar chuan he thler kar hi US dollar makdawei za som pani chuang zet sengin a chei that thu le hospital school le mosque po dinania khosakna munatan mun hreu mani to lo thu a soi
Mars tla khan UN team chuan he thlir kar hitlo in ral tlante tura ta nan pompui ta ani UN le Bangladesh sarkar hian inri ni lian ta khan inrem na hi ziakin thathum chungin ral tlan singria sang khatte chu Basanchar Island a hian son chu bel le an niang anu kharnan Chin mizo u nauten dictator Min Aung Hlaing ti an zia hi ian chiar chuak te ang min musit tu Min Aung Hlaing le Burma se pai dole thi tu kutange kanda min chau tu le ral pui baya min bai tu hian adu ang ngein kan lo ma chon turani Mizoram chu India se pai le Assam se pai sualten ral pui bain an bai chiam to a leilam mai du tok lovin kumsang ka zakwa somruk paruk Mars ni nga inrin ni jingdar soma jet fighter pali line nan bai chiam ani kha Myanmar a Chin jet fighter nen min bai tu Min Aung Hlaing hian Chin PDF te achawa jet fighter nen min bain ache dan hian keini Chin ho hi min lo mu si zia lang chiang khop mai heti em hian ani mo min lo en ran ni tun ma chuan Chin state hi Barmaram chung ani lova Barmaro rel na hnuaya in pelut chop kan ni hei wang hian voin thlengin Min Aung Hlaing chuan min en rang renga ral pui bain min baya tuna po alain rho same kani aphoi rang ani to mai Chin state ta thalai mi pale mei chia zong te Min Aung Hlaing le asipai te dole turian keron pen chuak ra u heti taka min musit tu chuan thivek maila poiti na pakhat ma nei lawang adu ang ngein kan lo ma chon turani ti nan soyani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me